Umwanya washize muri telefone yawe, urabona ino yuzuye. Ushake mu buryo bworoshye. Mu buhe buryo? Turakoresha Google Photo. Urayishaka uyinjiremo, nurangiza ukande buto yo hejuru kuri top corner. Urabona hano handitse free app. Free app zino ni amafoto uploadinze kuri Google Photo aba akiri kuri device yawe, kuri telefone yawe, urayasiba hagasigara amwe uploadinzeho kugira ngo adatwara umwanya munini. Uyakeneye waya downloading uyakuye kuri Google Photo. Rero kugira ngo ubone umwanya urayasiba muri ubu buryo. Urakanda free app itangire gusiba. Irasiba amafoto ari kuri nuza, ntabwo uri buyabure kuko asanzwe abitse kuri Google Photo. Urabona hano umwanya ntabwo uragaragara kuko itararangiza gusiba. Nirangiza gusiba umwanya urahita uboneka rwose. Ukeneye no kumenya no kudownloadinga nimba utarabimenya, nabyo turabivugaho bitarenze umunsi umwe. Ubu ndakeka uri kuyireba, ndakeka nabyo biriho. Urabona rero ko yaramaze kwisiba. Telefone wayikoresha ugashyiramo ibindi bintu kuko umwanya wabonetse. Rero murakoze. Urabona umwanya urahari. Ni 6.75 GB ziri full. Ushobora gucleaninga na ziriya cache file, ugasiba thumbnail nubwo zitagenda, ariko nicyo bifashamo. Urabona umwanya urahari rwose wawukoresha, ariko cya gihe yarigeze yendaga kuzura rwose, n'akanya kari gasigaye. Kandi murakoze kuba mwadukurikiranye, mugire ibihe byiza. Ntabwo